Haka janmiat jokish pautarik nailar arja arpusan kaladan kuway Ka Jingbuaid haka bakaway kakali Bolero Camper kabadan your registration number ML Not Saudi prakandai san ar kalalet ban Tynrah hadu santali ki kali haka surok ba ka Mihmyntdu kabadan marsenda bat ka Jingbuaid. Laong bayakani kakali lanya daw Dominic Pasa arpusan snam ubana ka Nongñiah West Giant Hills District ubala shop buat kiat. Kani Ka Jingbuaid kala jaha kapor praduna AA haka bakatay kakali kabawan na kalyang lathalabo Jingbuaid kala let Tynrah ning kong ya kakali sarkar kabapendan kam daw DTO ka East Giant Hills District kabadan yaw registration number ML Not UA hinyo kandai RR na kabenta kabasyadin. Hadian kani kala let Tynrah siya kakali kamay taksi kabadan yaw registration number ML Not Saudi hinyo san hinyo R kabala julor bha bat mensaw ru Nongñiah. Hadian kani kumba arfu khandai hadu laifu khandai mitar kala let Tynrah siya kakali Breza kabadan yaw registration number ML Not Saudi pra not khandai san kabapen yang harut surok nang tapat kala let ban Tynrah siya kaway pat kakali kamay kabadan yaw registration number ML Not Saudi hinyo saw R hinyo bot siya kaway pat ka taksi kabadan yaw registration number ML Not Saw A not hinyo R iway kabapen yang harut surok. Hakani Ka Jingbuaid yaki bamensaw la penkit sa Jingbuaid Civil Hospital Yalong katba yaki kali balasya Tynrah lara sa Police Reserve Jingbuaid bat la batha yaki try kali ban wanmi sa Jingbuaid Traffic Branch. Yaw Dominic Pasa Nongñiah ka Bolero Camper ubala buat kiat kipulit kila kit yu una ka benta ban le ya ka badan kam. Habatin pej bahagi kishap ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendan kam daki marba madan ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.